Tukomaninja noe Muguna Mbabu ruterene Rumeru County nombete kuthira gintarĩrio bombete kuthira bakigwatania na biashara mwanya mwanya ruterene ruru kenda bomba gutigira Meru ni kuthira igikura na gutigira kinya ruji rwa Kanyuru irukumba kuthira rukithithio bwega na into beyond na biashara na into bire bomba kuthira bigitumirika na nyombire cia ruterene ruru ichikumba kuthira ikiona webero rwo bwega. Babu akiaria nongerete ati kinya ruterene ruru kenda bomba kuthira bagikonsavu ruji ruru ya ruikurukira iria iji ni bwega ubukuria ni nteto yenderete muno itwabwire mantu jamucija mutindwa na project ire cienderete igita riri nende tende lajukirwe ya kuthithia mosque road njira ewe mosque na harangi gwita wa liberand of parking area de piga ndiwiso yonde iyo contractor amepewa na wakamwona igita rionde kuma narua ngugeu yenderete kuthithia kaburo na drainage ntere cionde bou ni bomo baire ngavana wetu aturombere mbeca kwa World Bank na ni ijite ni amberetie na mbeca ile akaunti-ini. Number 2 bogeta muuro jwa Kanyuru county ni amberetie bogaiti na twagwatana na private ire wa private public partnership abiashara banganona umware Mandariongo nge Rafiki Motors na thirikari ya county nyaya gatenga mbeca ciayo urojojo kathithirwe reta wa canalization igwikira roji mugurune na gukathongo mweguru gucoke Kanyuru kwina ndarace kugitania ikithithagia area yonde ende gukathithwa yonde monka kwina magaiti thirikari ya county tengete mbeca nkurukia milioni 80 gukigwatana na biashara bau nikenda kumba kuthongomwa kwa andu mawa buthongi gucoka kuthira tiri indi ambavo ikuthira pollution kana rukorura rukugerwa rujini kou ugeu nenderete na bukamiona na nendongi wataganya kibao kiu gikirio gia county ige kuonania mbica jaria jetete kuthithia kou maendeleo ni ujetete au na mbuga mweri jutithira na ndeto tirambiria kuthithia main stage nontu mbeca ici tayari na irio tucoke tuthithia Riverland antu iboragia marinya jaje njire ngie kwina magakoromone ni atajario katutiumba gwita gwikira chuma na contractor ajukitie kou kinyabura bonge iboitete kwenderea kirira turathithagia itawa evaluation ya tender award wethura kurio figa itiretania koguo ewenderea nini indi kuginitite kwambiria gita rionde umwe wa biashara baba jae Mandariongo nombete kuthira gintarĩrio uria bombete kuthira bakigwatania thirikari ya county gutigira Kanyuru igukumba kuthira gagikura na ruji ruru irukumba kuthira kinya rukiandwa miti na gwita na mbere kenda Meru yumba kuthira kinene ya ure batere wambiria mugeni ningitoa Mandariongo unde mu biashara aja Meru town na ndikwenda arua kwenda mbua kintu kimwe kana bire ku mantu ja project hizi twigwatanĩte na county government ya county private partnership na ndi mu biashara wa Meru aja mbonete town hizi in one way or another twa biashara aja na no tukururite ndona itobati kufatanira na thirikari yetu ya county tuka play a part kumithithia ke agenda yao ya my city my town na ndemo biashara waja ndonere entry ya town yeje ni aja Kanyuru na kugutwire ku tejeri kana gukari guntu gutithongi ke metho okon nandi ndona mbati kwambiria na aja metho ja kwambiria gwikuruka town toga nandi turithithia iji iri tumithithia beautification ya Kanyuru gaka kia mbere tukagira uji ruru gutige guthuka ngwe
wa hizi chikuma ngaraji hizi chiri aja na rukorwaro kugwithwa ramine aja na one way ya gukaria ruji ruru iguru korwirigera bwega ukatheria au kena rukona ruru tiga gwikirwa rujine kena ndwabe muguro bakaiti bakona ruji rutheri ugataka nyuma aja ituthithetie gabions twa ingira ruji bwega epati mwa ukaria ruji, then from ruji now tukaanda miti ya ku beautify after woma ruji ne from miti tukekira kabro na church kiuma kuma miti ne gikinya mwanka nduke ne iki chiri akuyaja na chike na nduka hizi chie nyuma naja na church yomba kurubuka na biashara chomba ku achikionekana ndeje bwa nyuma na turupa kurugura street ye demo biashara waja indonere biashara ile mostly co-stimulate something. You need to start something to stimulate growth ya area na one way of doing that iko area huko nyuma kuthongomia na biashara chongo naturally Kenya. Nkiripotera Shemero Digital TV kuma mutindo wa Kangangi bitoka Imenyi Omwirigi.